Ekitambo kya misa akiriziya Uganda Matters orurembo n'imbarara kyatandika shaha 5 z'akasheshe abanya-Uganda bakiriyo nibatwaza nk'omugabe Herode muwashabwa okwetera omu kifuba. Yendo kintukolera omugenzi wawe okuleba amaiso obu wareba nabasa kuba ni Herode obu wareba amaiso nabasa kuba ni Yohana nabasa kuba ni Herode ahabwokuba obwire obu ensiko gyenzire nekindahinduka ebintu byahinduka munonga ebintu byiza ebimwe nibirugaho ebitakumanya n'okubikwiza. Reverend Father Genensio omwezi w'abana mukuru awa parish ejiya Uganda Matters nagira ngo hakira habo abarukutwaza nka Herode barukurebera mu byensi nagira ngo ebyensi no mucucu Jagere y'obucucu kwekundana mukama akereze bulungi ebyatebeka bisoma kalagenseeki. Omushabo ku Eklezia yasima omurimo gurukorwa Father Bash Foundation na munonga gukurebera abana abo abanagerwe abazire abinentekateka yokorekiye nimwe mwashawa ogarukira mukama kina shemerire kwihaho amagara okwiyaho ahangawe Herode emirundengahi bwanyuma yo kwegesa Eklezia yakira abana 54 omuringo go kubatizibwa bino kwesima kuhango n'abandi abazire katushabe nk'uruhanga tuhereze amani tubecyo kureberaho kirungi omukorra abana n'umwana witu egese cyabaho kugira ngo abana buri mwana we nashemye kuba nakwatwa ajyanye n'umugasho kandi bo bamarayika abitukunagijura nyencha kareba kabamba tuyamba egisaba egesa ngutaro omuzira shemire kuba nanago mwana we nyuma akakwata akamusigaho atwarije umwanyugo twasiga abana kurwo mu Father Bash Foundation barukushimiza abantu abayeka umwanyugo ubakubeshongora ukubazana n'imizano n'ebindi bintu aba TV West ndi Senyomo Gideon Omrembar.